College Bun Fibro Session 4 Jemput namta result kepada jong kampus office nega GDS Gramin Dak Sevak tekene kepada jong special cycle jong menaimi arjar pro line not is circle kalis 5 kalis kebasan te kitui kandidat kibala syak selek kibala mi hakane kalis kila debio e message marba kane ka point message back personally ki hakane kalis kemjudan kerteng kadon mejang ka kerteng sinong kerteng ki post bah kata sinong badai balat registration number te kitu ki bayo yo kila tip hi ba kila yo baik mar kila point message ki te bom yo badai pia ban check up official website sa compare bhai tu registration number la ude jong pin am tang katai ka we te kane kalas dit am takane ban verify ki documents kande khas out tarik jo banai bashpo arjar apply te kitu ikan dit kin ba mi hakane kalis kila yo ka message ki kan mau ban let verify ki documents jong pi nam ta kane ka post campus office te menta hakane kalis ba 5 pada ki don candidates ki ba mi hakane kalis jong kam megalia man ong tang jong megalia ki don kumba lais pa sau arngot e te lais pa sau arngot kalis jong megalia maka debi hanot e circle ki kasdang du lais ka nomor ba lais pa laipo te hakane kan dimentaru ki bun ki ba mi list te ki bun hi ki manabar jalahi ki duna ba ki megalia na ki lais pa tam te majority mutu babon kila de bek ki banabar jala tang na bashpe ya kana kalis rut mar ki bon bek ki ba de na ki week state kemut ba ki de bek na bar jala te haka list number 6 ru kinang bon hi ki banang mi number bala tip na kine ru bon ngathrai ki nom 1 hi re baro te kanang mi yang skal list number 6 te ulas percentage na kine katkum ka jing i nang ne ton de 79 kom dai 70 plus 79 nyup khnai percentage hi nyup khnai prapom tai megla agal grace pok garohel gini 95 Meghalaya division 95% ST ni apa bitang ST nomor baka UR kategori mut kiyo baik open baik ya baro ke ST ru nginam yo PWD ru ke PWD kiyo temal ka jong kidon PWD proply kidon ter asil syongsai kini ki snong shagaru gini ban singgare ngin here baik siapa tetapi ko aban check ya sa check na po official website mo ngan sabuk ka link po description sa check nam ta gini list apply poinsan tu ke PWD double grade insya page hi gini kerteng katu kena telihi tema bun hi badai napo bar jalahi gini ru kumune way the dabi grade ST H 3.9167 Nizamabad division Telangana mud ba dai napo Telangana kin tekine batok Meghalaya division tekine bit napo Meghalaya double grade bakne snong garo sudah gini bun snong garo snong khasir gidon hi ke percentage yang tu pula ban check percentage in here bash kam siapa ini ada ke snong khasi kolon matei kuliang kolon matei menobio kenai voi Patna mud ba napo Bihar kerdum PWD ne PWD de Warangal napo Telangana kerlu lat wa wapung OBC tingim don re Meghalaya tu yo napo Bihar lat wa wapung tu ST 85% and ibun mahang ne mau langsti EWS tu ngim don report Meghalaya kendai 4% tu Meghalaya division te de na kano economic weaker section ngim don report Meghalaya tu mau lingkung ST mau pat ST Meghalaya division 93 Megongre mau Snar Minsang Mentlu Gurgaon tata teknik adon kalis te lais pak tam e ki mami hakane kalis number 5 tengene up se kalis ke number 6 nomor bahkan sami hi kalis number 6 menakine ki lais pak tam ro ke number 1 join re baro te kan sami yang kalis ini up se kata kalis number 6 te kan dit ki bala mi hakane kalis te kila tip hi kila mi ke keteng kila dip ban verify ru ngathrai na pene gini te kitu ki banang ya up de saya up de mar kan sami biang kin sa tip ya po official website yang sabuk link po description ban download ya kan link o ya kan list jong gini ki result jong kani sa check hinang tu na kwa ban page ya kan PDF kita gini jong tip college bun